Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat wa tukuf ikawa ngamjuhunda bahati mridunge harimwa direct yatu inu ikawa ngaranzori hadisi mawdu muhim jiddan yo miongoni mweze mawadhi ikawa wanwazi hadisiyo haku winji وهاتونغاري حديثي موضوعية هانزية مختلفة بطبيعة الحال وبالتالي سنوكنا لديموري حديثي موضوعينو هانزية إكاو نجوكا يكي أكاديمي هاكو هاريما إمنا ديركت إكاو نرجم حديثي للو بإذن الله تعالى. لكن قبل رهاني جاندي ساي ديركت يهاتو توسان السلام nazendelea wala wandu ikao ngamridungao harimaze pajikao watanganyana nasi kasushinda uonaze komanteri ikao rebzito wao iho basida sinanyi Mwenyezi Mungu na mjazani khairi amnikani zokana khairi biidhnillahi ta'ala. Abili dokana mawduinu namna rjoko iha isibanu lelo tijotsaha ndongo mbili husoni mwanyu ni wandu ikao ngamjonde bahati mridunge handani namrishilie zorjoko hambabanu he akili ya hanyu mretize sentima za hanyu mbali mana ijemkinisha wake makalima ikao kana ujibi amr bitabiat alhal lakin sisingar hadisiyo ilm siyansi na bo siyansi ke donji harma sentima ke donji harma zila mahaba ya hao walakin ngarjo hadisi haqiqa bitabiat alhal yo fikra asasiya fikra bili izorambao banu inungar fanyo wasf ngarsifuo hala ikawe hala yungu harima insiyahatu bitabiat alhal namna jailu harima insiyahatu rduanzar rejei harima ze noti ikawe wawshuhuliha harima ze qadaya hamada zinu ikawe ngarjowzi isaba sainu rihundu kana dawla hatu komori ngio mengoni mweze dawla ikawe ngarjowzi nike sifa banu lelo zo ze fikira mbili ikawe tukanza zitendezo madoni eno wakati ikao ngamjoko nishilia au ngamjoshilia direct ino shaza fikira hizo zike hadir husoni mwanyu bitabiati alhal. طيب fikiria sasa dokana mawduinu ino miongoni mwa mawadhi muhimu harma relation international no da ila unwan au da ila mawdu kwamba kana de dawla ya eshue ndo suala muhimu jiddan harma siyasa harma relation international suala muhimu lawzi siwa zabarini harma siyasa kana siufanya ihtimam rijue dawla ikawa ya eshue zabarini likosoma dawla ya eshu ndo fikra muhimu bitabiat alhal. طيب hena mru ikao hadungu direct ya bila juzi ya manama fundi wahangu ikao tosana salam nazimuendelee Ustaz Sabahuddin juzi hadisi fikra hiyo ika fikra muhimu jiddan harima masala hii takriban de fikra inu wiyo qabla rahanija prepare halaqa inu timpara bitabiat alhal no ilintahi samaha usun mai redeveloper fikra inu mana inu fikra muhimma jiddan bitaqdiri بطبيعة الحال يعني رشليانة زي فكرة تقريبا منا غاري تسانياو فكرة هرما مسائل منجي ولامو مجتمعات وكوموري هما زي فكرة هرما زي جانب زون سيبيا لذلك توسانا سلامو نزندليه مناما متكوف ikao aniruhusu ni haisi harma fikra inu arudi difumbwele zina laha بطبيعة الحال لذلك ينتسان سلام نجوم بشيالو harima direct ya hangu inu. طيب امانما صباح الدين بطبيعة الحال wakati hadisi fikra inu dokana mdungu joshindayara mbukana yani mdulona hamu na dawla mdulona hamu na mujtama ukana namna angalia mujtama kangu ngorikiyo lazimuhu ndihe nadala بطبيعة الحال. كذلك وكوموري ونسيبي
yode nadhra ikaonga rangali yao dawla ya hatu rekado walo harmo opposition rekado walo harmo serikali rekado walo mabdhabdhabina la ilaha ula wala ilaha ula sonsi pia ngarangali yao dawla hatu kane dawla hatu ngerikio lidhalika heni wandungu wakadimishao solution bitabiat alhal ikarjaruzi sae dawla ya Komor riwambia ukana namna mangali yao dawla hatu ndio namnaje wajohu jibu kana dawla ngerikio ardiri wa uzisele suala muhimu madha antum fa'ilun izo mfanyao hindi nomo kowe dawla wajohu ambia ukana garanzori fanye emergence garanzori fanye renouveau garanzori fanye na izo zonsipi izo namna ikaongo wajohu mnikani de jawabu harmale jawabu hilo ngo jushinawelewe ukana ye nadhra wo wangaliao ye dawla ya hatu ya Komor wayangaliao kana ye dawla ya hatu ngyo harima mashaka ngyo harima tabu ngyo harima nongo zinji yahtaju ila dawa ganzao dalao izihiri wabitali watowa le dalao ilaha ikarenderi uzisa ye opposition aidan wajora mbiyena mna yokana ye dawla hatu ngyo na mushkila ما هي الحلول إذا السوليسيون يندي وجوهم بيكان ناريتوه سيركاليين بوان دي سبب إكاو ريواسيلي ومهلاني كاو دورا واسيلي سيسي الرنجيزي سيون أرجو بهم مجتمع وكوموري إلى الجنة بطبيعة الحال يدي نمنا وجورام بي إكارن روزي سوان ركاو غو هاريما يه موفما كاو موفما مهم وكومور موفما دولة حق namna je mwangalia we dawla hatu Komori jeli kananga mjoshi ya manama fundi wangu Sabahuddin ya ustekeleza haku ukana mushkila asasia rilonuo harmwe dawla hatu dokana kabati la qada kabati waadilifu yode ya ze mashakili ikaonga mziwo nao harima dawla ya hatu ikao itongeza ukana dawla ya hatu ngejoni kiwa swifa ya dawla ya eshuwe wabitali ho waadilifu utiyo no mavu waadilifu utiyo harima ye dawla ya hatu itongeza ukana dawla ya hatu yeshuwe ladhimu wakadimishiwa solution ye solution hindi do hansi dawla ikaunge joste hisharia sayori ni kadzina ramba ukana de dawlat alhaq fasira dawlat alhaq dawla ya kanuni dawla kaunge juste he sharia dawla kaunge juste hila dustur dawla kaunge juste hila ila akori rafikiana sine serikali ukananga sina mashakili tazinu rivoti serikali ya serikali inu yendi yari hunde solution harmaze mashakil hawadilifu ikaungo jo parihani hana harima o mujtama yufikira asasiya wa Komori idhan ikamuzi saze tayarizon sipi namna waangaliawe ye dawla ya Komor wajuha mbiyokane dawla Komori kaitsi ngiyo ala shafa hufratin minan nar bitabiat alhal lidhalika inu anu wajaunika solution yudi hadisi muhimu ikawla dhimurisu wa miharima dawla ya hatu طيب term ya dawla ya eshuwe ikarenderi bwe dictionary ya siasa hauri uzisa mufti wa he dunia Google hauri uzisa ChatGPT de haina teknoloji jo uzisa de haina talar jo muzisa de haina fundir jo muzisa yarini ye term ya dawla ya eshuwe kujorni ka fikra nzima muhimu iyo de ila dawla ikao ketushinda ufanya zila wadhaifil asasiya ikao ye dawla yipangiha hasibabu iyo izo fikra ikao ekangabo mndu ya dunge direct ya hemanya nyasi Ustadh Sabahuddin jo pasa fikra hiyo bitabiat alhal maana hiyo fikra muhimu jiddan wa Komori dawla ikao ketushinda ufanya zila wadhifa
na ila devoir ya hayo wakati yoyo uruha harima ila hala tabiiya yendi harima hala inwajina yohenda ruha harima sifa asasiya ya hayo inji harima sifa ya nyumeni iparao daula ya eshue hasibabu ketushinda ufanya zila wadhaif al-asasiya da zila devoir za hazo za asasiya lidhalika yufikira asasiya wakumwa. طيب السؤال له جبانه مهم. ما هي الوظائف الأساسية للدولة؟ إذا وظيفة دوفوري هندية دولة الأساسية نعرف مبودي ذا أساس وكمور يعني دوفورينج كانوا مجيء برسا هرمي الدنيا إكرام مكان الدوفوري دولة لكن هرمي ريلاسيون انترناسيونال هرجع جيبوا لي سؤال ايدو هرمي ريلاسيون انترناسيونال siwangalia daula ikawa ya eshue ukana ilatsi nongo kawigio njiao harme sovereignte ya hawewe ka daula laisa sha'nan dakhiliyan ilatsi nongo yondani basi wakati kaunga ranzora angalie daula ya eshue sikari yangalia ukana ilandongo za ndani ila de sovereignte ya he daula walakin ye daula ya eshue yurende ha daula ikaungetiao danger harimao mushtama wa heduni yomonsi abili siwangalia daula ya eshue ukana ngemenyao ula usalama ikaungo jopari hanihana harimo mushtama wa he dunia. Fikira mbili muhimu jiddan wa Komori. Ikangwa zo some daula ya eshu hanamna herzi relation international gojuangalia za fikira mbili hizo. Ukana wakati njo kuangalia daula ya eshuwe abama angalio daula ikaunge shakilishao mushkila harime dunia. Idha ni lati mushkila wondani basi. Shaula irende ha mushkila wa he dunia. Yomonsi. Yabili. Wakati njo kuangalia daula ya eshu heze relation international amjo angalia kana ila daula ikaunge menyawe amani no salama wa he dunia. Fikira mbili muhimu. طيب زفكر زونا زوري تسنجلeza harma hindi gazi jori tsengeleza ukana hindi da ila ahamia do muhimu wewe mkomori wewe dhamana mkomori sisi wa Komor wanyanyasi wa Komori wonsi pia ikaungo wa hadisiyo ye fikra ya he daula ya hatu ya Komor shawarenge bihaini li'atibari ze mafahimizo ze afkarizo zike hadiru husonimo bitabiyat alhal yani zabarindi likosoma daula ya eshuwe yo muhimu uloba nuhindi dokana rishinderira mbuwe danger ya he daula yin de danger danger ngejo kunji harma hindi ngejo mkinishi hanji harma danger ikaunge jonji harma ma terrorist wa he dunia bimana hen wakati kaunga bo daula ya eshuwe ila bia ila plasi muhimu ikawe ma terroristi wajoshinda wadojuwe malani hula hasibabu dokana ye daula ila ye eshuwe ila ti daula ikaungio na kudra ya ushinda ifanyeza mladhimu harima yensi lidhalika ngojo parsema terroristi woka ho mahalani hula yomonsi ila daula ikaunge jo saidie ma terroristi wa hensi plan ya ushinda watake daula za satena yofikira muhimu ila daula ikawe majarima ya he dunia ya jiriyo yonsi pia auye menji ya hayo yotoka ila de masdar ikawe ngaro hauhula majarima yala yofikira muhimu wa Komori fikira muhimu jiddan harame masala hiyo wewe mkomori
ulo harmwensi atu Komori, dhamana mkomori na haina mkomori. Wakati kaungwanzo ujeueleze fikra ya daula ya Eshue, au wakati ujo kuangalie daula haho ya Komori, kana inu daula ya Eshue, hawinu ti daula ya Eshue, anzo wangalie fikra hiyo. Hali ye namna rienshiyo, ye daula ngeshindiyo ikadimisha zila devoir ya hayo asasia, hauke tushinda ukadimisha ye devoir ya hayo asasia. Pai, yebi aila, namna ila Komori, kaba duanzaba njie materoristi harimenti ya hatu Komori, wajoshinda wajipange, wapange mvuu, washinde wadofanya hajamati, harimaze ntiza satena, watake ntiza satena, washinde wakensi Komori, kewanuka wajua, wafanye tahtit, plan, za ufanya hujum na watake daula za satena, ijomkinisha Komori wadojiri majarima, ikawe majarima ya yonga fanyone ma etranje. Ijomkinishiha, hena mnamonawe daula hatuila, harmwe janibwe security, harmwe janibwe amani, harmwe janibwe hesuiha, harmwe janibwe ya homsomo, ngasina kudra ka daula. Rishinderi ghati zenogozo nsipi. Ukananga daula ngazi kadimisha au kartushinda. Taba ngarjwa bakana daula hatu ketsina zenchida hizo. Bitabiat alhali. Yomonsi, yabili. Hen wakati walo daula ya Eshue, ila plasi muhimu, ila tere muhimu, waradofanya trafiki ya drogu. Ikaunga mjuwao ye question ya hele drogu harimaye dunia. Ila question ikaunga ngejo jaili ye daula ya Eshue, wajirufisi lifuzinji. Na mtuagala Komori namna le drogu la tambali ya Komori. Le bange namna la tambali ya Komori. Hasibabu daula ya Eshue. Aidha na mangalie wakati kaunga sarma daula ya Eshue na mangalie migration namna ikofanya kabati nti ikao kabati mkomori ya liyo iho ya njo ya fanye muhawala yende mahala ni ndeta he maisha hahe mema. No mahala ni wendao wati yao danger. Reka danger arma ekonomi, reka danger sécurité, de haina danger. Ikaunge jom tinishiha, ijoula wanane migration. Nyinyi Komori, mtoo na wanyanyasi maafrika wa hanjia Komori, ye Komori hii mike jakanti. Hasibabu rishongo hata hadid danger ya he migration. Ikao injia harima insia hatu Komori. Tai, wakati kaunga si harima daula ya Eshue, yu fursa ya ubenuhazi amrad deze mabade ikao ne aubia. Bangalie Komori dengi, matina indini na tashahurwa na mabade ikao ngamonawe mabade ikao ngatingo benuha Komori abasainu. Ngamonao ye mabade ikao benuha harima fatra ya mwiso inu harmenti atu Komori bitakdiri. Hasibabu dokana nga sina daula ya Eshue iso ushinda ukadimisha zila asasiyati. Ikaunga jouzia amrad hamad izo. Na mabade hamad ayay. Idhan, ikamda nzamri fanye khulasa ze fikra. Ziko utongeza sisi. Riko fanya ze recherche. No wa Komori. Na nyinyon sipi. Zabarini ndiriko usoma daula ya Eshue. Dokana ila daula ikao ye kaye Eshue shangeti yao danger harima dunia. Reka danger jotunze ma terroriste. Reka danger jonje harima le jarima international. Reka danger kaunge jonje harima hufanya trafiki ya drogu, zombo, wanadamu. Reka ila sababu ikaunge jomtunge shaye mabade yandiso venuha, yandiso roha yenji harima zentiza satena wa ila akhirihi. Lidhalika yu fikra asasia harima masala ikaudoriha isiyo wana. Ikanga moshele yao wanama watukufu wa Komor 2020
heni mrikao haishie khutba ya hera iswahe daula mkomor ya itekeleza Dubai harma Expo Dubai. Ekanga mshele yao na mrudi mrejei mwangalie ya khutba hiyo wakati ambao kana hindi ekaze daula za he dunia kwa jamsaidia ya shindaya hansi maendeleo harima ensi hatu Komori ngabjobe nuhema terrorists. Rais wa he daula ya tekeleza le kalima hilo. Rais wa he daula wae hawaye ngukubalikana ye daula hatu yeshu. Le dalao hindi lazimo mujtamani wa he dunia wamsaidie mapesa na maendeleo ili ya joshinda hense maendeleo no ili ma terrorist wasijoja Komori hau wasijoroha Komori wandisore habia njema ya hau ya ushina wadofanya ze hajamat ni ze atanta harima zensikaonga wa majirani mwatu. Yo etiraf bitabiat alhal. Namrudi mrejei harima khutba ya hera iswa he daula ya itekeleza Dubai harima expo ya hahe 2020 ukana Komori sisi rishariki harima ye expo iyo. Taib ekarba nzara angalie daula ya eshuwe fasira abo hindi wa Komori ki akademi le namnar jo hadisi yo ki yanon siyasi daula ikawe daula hiyo ketsina ilanchida ya ushinda ihensi ila wadhifa ikao sisi wanansi liwafiki anasina sisi wanansi wa Komori namna jerafikiana ukana ngasina mashakil zinjiao harima sovereignty ya he daula hatu mashakil harima ekonomi mashakil harima sociology society ya Komori mashakil harima siyasa mashakil harima msomo mashakil harima suha mashakil harima emikonsi hatu rijari voti daula ukana ngarisa hao solution wakati ye daula itijoshinda iregleze fikira zila abunga sarma daula ya eshu izo de fikira ikamwishie mwanyanyasi al-Ustadh Sabahuddin wakati ya kutekeleze fikira hiyo ikafikira muhimu jiddan wa Komori sisi de daula ya Komor ukana ngasina daula omushtama wa hatu wa utanga mapesa wende watia pare do mushtama ikaga moshile yao era iswa he daula juzi ya kanzuani ya ko hadisi harma fikra ukana ye daula ngeti yaoze pare wanansi aidan ngati yaoze pare abo yo sadaqatun jari bitabiat alhal ngamangalia mushkila asasiya wakati kawe ye daula ketushinda ufanyila devoir ya hayo iyo hamba daula fashila wakati wewe Mkomori ujora nsiyensi yao wende harimansi wende wajitsashe maisha ujau farudushi wa mtsango utange watilwa pare omjini hani utange wa wahamadrasa omjini hani utange watilwa mwenje omjini hani abota akad tamaman ukananga uharma daula ya ishuwe bitabiat alhal auna mnambie mahala nikaonga mnyo yonti pia wa Komori kama mjoshi ya Faransa ukana Marseille mji wa Marseille mji wa Paris Lyon ndio mahala ni honsi pia wale mwamtsango watilwa mwenje ngabo ngabo meri ngabo daula na zonsi pia idhan yofikira asasia wa Komori yofikira asasia wa Komori bitabiat alhal. طيب namna je kobenuha ikangara nzori zingare daula ya eshu harmaraka is thalatha asasi ndogonda muhimu lazima uziangalie no ili ushinde urambwekana inu daula ya eshu fikiria mwando daula ikawi eshuwe ketushinda uzingara ila kuwa ya kobidiru milwa yifarudishe amani harima ye daula moti da ila kuwa
yakobidikane daula wayoche ijo ushinda ihifadhi ze frontieri za he daula, ijo ushinda ihifadhi wanansi hasba he sharia ikawo shisho harima ye daula. Mane sharia sho hansi ukana ye mrikawa haruhusi wake na zombo ya hifadhi ومجتمع دولة لدولة بس دي حسب شريعة. ولكن وقت يرجعنا البرساميج waona jeshi la hao, waona hifadhi ya hao, wandiso jipanga, taakad bomkomori ukana ukeswiri kana wewe nga waharima daula ya eshu. Hasiba budo kana daula ketushi da uhifadhi wewe. Ye daula ya Komori ketu uhifadhi wewe. Shange jo hifadhi sirkali. Abunga we harima daula ya eshu. Yo fikira muhimu. Taib. Wakati kaungar jo parsa miji, harima miji ya Komor, waona hifadhi ya hao. Tumnikana ala sabili mithal. Juzi, ilambe sede umaha ya Viraila, mji mtukuf, mengoni mwe miji ya hatu, wanjia dega ya hayune daula. Hasibabu dokana wawo wajihansi okana la ta'tarif umjiula ya sharia ya he daula. وبالتالي هنون إزاجير هذا إلى مظهر من قولي مز مظاهر إكاونغ زوني كتفسير وكانغاوي هارما دولة يا إشوه مونسي. طيب يفكريا مالو إكاو wewe ngojushindawi izinga welewe ukanangawe harima daula ya eshuwe do wakati kawe ila daula ketushinda urumie ila mvu ya hansiye amani o mahalani honsipi. Shangabo daula, ngabo miji, ngabo zisiwa, ngabo miraya, wao ruha harumwe soitora he daula. Wao kabasi wanda jushinda wazingari. Ze miji wao hawao wajitenga wao wajihifadhi. Ghaliban miji ya hatu yo ujihifadhi ni daula. Mane daula de tiyo khatari. Badala kana ili hifadhi tafidio wandu. Lidhalike miji winji wa miji ya hatu wujihifadhi na ila khatar ne danger he daula ya hatu Komori. Awiyo de axe de contraire wa Komori. Pai, ya fikira ya bili ikawa ladhimu izinga wakati ikawa wanzo wangalie daula ka ufashili hueshuwe ya kuja eshuwe wakati ikawa si ambakana fuqdan الشرعية شرعية هندي دي حق ukana wewe ukiharimayezi kutiniyo bimana ukana hindi rihana fikira mbili banu wakomora rihana mba hindi parao shari'iyya rihana kalima labili li parao mashru'iyya shar'iyya mashru'iyya fasira wendi ekaramba shari'iyya de namna wewe wawasuli harimayezi hali namna wawasuli harimayezi de namna iliyo harimay dustur e sharia hauti de namna hiyo kari hansi ukana ladhimu kango wasuli harimayezi ladhimu votiwa kakuja votiwa hurengezi aboko si sharia aboko si sharia yo defikira mwana de namna wewe wasuli harimayezi siwa makana de nzia sharia wakati ujolati ye fikira hiyo abunga we harima daula ya eshuwe wakati kao sisiri hansi kawa Komori dusturi hatu yamba ukana hindi kange rohao yezi enda harima mdu wasanga joda avoti huja ufanya kudeta abuku si sharia kawa harima daula ya eshuwe mashru'iyya karamba kalima la mashru'iyya ijomkinisha kana wewe wasuli harimayezi hanzia ya haki ijomkinisha kana wewe wasuli harimayezi nzia kaitu ya haki ya wewe ni qarari ujoire ngabo yo qarari kao keti mashru'iyya sio makana yo qarari kao keti mashru'iyya kejadunga nzia kejadunge sharia yo decision kaunge jo urengwa na mustawa ali ikao kena udunga nzia sio makana qarar ghair mashru' إذا قسني مشروعية قسني شرعية
ikaramba kana ilazi yezi kao keti shar'i yode sah ikaramba kana ila qarari kao keti mashru'iyya fikra muhimu harma mas'ala hiyo mas'ala qanun bitabiat alhal hadi mdikao hasomo sharia ujishindelewe ijanibu hiyo طيب wakati yekao ye dawla ye confiance yaho no mujtama itawa hasiba buzinji hongo harma dawla ya eshuwe kabati confiance yaho no mujtama mangalie namna serikaliatu komori iliyo mafi hata nukta wahida ukana ngabo confiance yatu sinao mushkila etaamuli ya hatu sine serikali laysat bihusni niyya wa inma bisu'i dhann dina mnarifanya taamuli ya hatu sinao hin wakati watolo qarari shawandu sonjihar mesu udhan wanu wanzo wafanja wanu wanzo sija wanu wanzo sonjihar mesu udhan hasibabu dokana kabasi confiance hin wakati walu mujtama utona confiance ne serikali abota akadi tamaman kana ila dawla ya eshu hizo ngizo harmonisi hatu komora wanama watukufu yo fikra asasia طيب wakati kao ngasi harima dawla kao kabati confiance ya hayo no mujtama yotunza ngwende tsogeze dawla ila keke shindi fanya mbanongo mana mujtama kwa rawa ba nafasi woto joka harimaze sura zilane conflit la hata no basi hasiba beke wajuhanza wafanye njema shawandu njia suunia nao suudhani nao lidhalika heni beke watu ya pare beke wa wahalopitali beke wa wahandi warusudu wana pisa hasibabu dokana ye thika ye confiance ita bitabiat hizo ngizo harmonisi hatu komori naam wabikathir hizo harmonisi hatu komori lidhalika huyo mtido stajabu wakati kaunga mjweshe wa komor wahibingwa rungu wao lugha ilo kasi jiddan ilo na udzio hasibabu dokana ngasi harima dawla ikao yo dawla ya eshuwe hasibabu kana ilatsa ilafika ne confiance ya hayo no mujtama bitabiat alhal طيب ifikire yararu ikao ladhimu wizingari wakati kao wanzo wangalie dawla ya eshuwe wanzo wangalie dawla ininge shindao iri ni kazi service ikao ladhimu zikarimo mujtama au ketsushinda yani dele bundo la he dawla hali ye dawla komori yode wa haule bundo la he dawla haude dawla imarati hali ye dawla ya komori yode investiseo harimo msomo au pakade Union Europe ijere nike mapesa hali ye dawla komori yode joushinda wa hewe itaho nono wa hewa wanadamu au pakarendendera pare mapesa hali e dawla komori yode shinda wo yipange ilive wandwa hazi mafundi na izo zonsi pia no ilo msomo ukemwema au pakarendendera pare mapesa so sipia arjua wakoma wakati kao ngasi harima dawla ketsushinda ufanyele bundo la he dawla ngasi harima dawla ikao ketsushinda uhansi zila asasiyati kao la dimuzika harima dawla ngasina dawla ikao ketsushinda uhansi unikao siga ya hahowe mkomori wakati joso ni tashahura upaka wenza ho Kenya wende watahe uzihiriwa ngasina dawla ikao hate shahula na dimushi lebonze dawla hata wadilifu lazimu wajiri udhan suu ya wadilifu lazimu wajiri korupsio harmo wadilifu habangasi harma dawla ya eshuwe yogi harmansi hatu naam harmansi hatu wakoma طيب wakati kao izonga ziparihani hanao harimaye dawla o wanansi wandi so fikire badala ya hayo kabati bundu kabati suha kabati msomo kabati shahula kabati wadilifu wanansi wadi so fikire badili kabati suha komori
abo ngarjoenda Faransa, ngarjoenda Kenya, ngarjoenda Egypti, ngarjoenda Senegal. Radiso fikirize badili bitabiat alhal. طيب kabati msomo abo ngarjoenda Saudi, ngarjoenda Imarati, ngarjoenda Syria, ngarjoenda Faransa, ngarjoenda Egypti. Hasibabu dokana hindi kabati msomo Komori ngarsa haubadili. Sa badala hayo. Hen wakati zora zivumbwa banu zitiyo harimwensi ye daula ya eshue angaliye badili izo wanansi wafanyao fasira wendo wa Komori kasi harima daula ya eshue bitabiati alhal wanama watukufu wa Komori lidhalika anzo ankiliri kensiri fikirliye ye daula ya hatu rongondraru ikaw anzo uzisome wangaliye daula ya eshue ladhimu angaleze rongondraru hizo de daula ushinde izingareze kuwa ijo hansi amani wa he daula ni amani ya wanansi eyabili de sharia dokana we namna ya wasuli harmayezi iwasuli hanzia ya haki hauke wasuli nzia ya haki wabital engiyo na confiance no mujtama hauka bati confiance eyararu daula ilange shindiyo ikadimisha zila wadhaif al-asasiya zila service muhimu za kobidizi kae no ili wanadamu wajushinda waenshi hauke sushinda ufanya zenongo hizo nongonda ngeo kensi ujo dorambie haisi ya hao ni hale ni haisi ya hao bitabiat alhal ni hikaya ya hao. طيب ngabo muashiri zinji kan wanzo ujuweze fikra hizo wanzo ureje wangale Komori hao namna kangiyo njema ngejo mkinisha wende ila harima ze organisation za heduni ngojo pasa ila e fond for peace ikautenda ubuede fond for peace ukaze Komori kwa joni kumjarada wa Komori ukana Komori ndogo kadha mana miongoni mwa ze daula ikauze eshue siwambakana munadhamat sunduq السلام بطبيعة الحال. طيب إذا سيو كانسي رانغالي فكرة هندي كان وانزور أيضا ونجزي معلومات مجمع يابو ولوي فسرية دولة يا إشو غجو يانغالي هارما جانب يا كي اجتماعي كي سوسيولوجي إيكونومي سياسة كي أرمي هل زنوغو يزون جيزو تمام هاو كستي تمام جيزو نجيما هاو كستي نجيما ikahu nre halal ngabo mushkila abota akadi tamaman kana ngabo harma daula ya eshue. طيب wakati kao daula yi eshue harma janib ya he sociology harma o hanso mujtama harma urengezo mujtama yana tijahindi kabno ka usawa wa maisha tafakku kwa mujtama wa hatu ujwandi so demonteha mono nusungwa o Paris nusungwa o Marseille nusungwa o Syrie nusungwa o Arab Saoudite nusungwa o Egypte et nusungwa o Madagascar mujtama tafakkak udemonteha hasibabu dazila ndongo za kobidizi kai harimo mujtama wa hatu ye daula ketushinda uzikadimisha sayora ndiso tsahaze badail ho tsahaze badili no ile jozi parisa o mujtama udemonteha wala enda somoshi bushi wala enda somoshi Egypti wala enda somoshi Arab Saoudite wala balazi adala ze taqalid za hula rijal junda Komori boom explosiha sonti pia manami ya mbweza hangu de sah waho wa yahudi za kweli wewe kafiri wewe zindiq wewe hukufuru wewe ashari wewe sijinendini rinjia harima sema shaka hasibabu dokana dawlatu ya eshua kejashinda upanga mujtama wa Komori mushkila asasiya harba masala. طيب muashiri wa bili tena ala mabili da harma ekonomi wakati kao kabati usawa wa maisha kabati wadilifu wazinsha zila resource ikaongizo harma ye daula ekonomi ngejo demonte sayonga mjo parisa mru fulani wode mru jodo baliya je huzenvinyo Komori bitabiat alhali ya lezo wa Komori wansipi ya fisi difisi akhlaqi za wa Komori wansipia haifu ikawe ya mashababi ikawe mitla zuhur mustakbali wa hatu menyewa unikiwa mru mutakhasis ikana wewe ye haziao wedewa rengeze muskirati hizo jezdo huzo harmensi hatu Komori zinikiwa Komori rangamizo mujtama ola hanikiwela vani yede jodo huzela vani haechi ola hanikiwa do balienso hole haechi ola hani wa hakada
tafakuk ya ekonomi ikawa ya kobidike harma ya daula. Fikira asasi yako. طيب ngasina asbabu za kiarme katika mujtama kutushinda uzingara janibi amani ya daula ketushinda uzingara zenogo hizo utuangalia intishari silah zombo za tambalia hula mashakili na hizo zonsi pia zichongeza ukana ya daula ilata ila kudra ya ushinda izingare miji zingare masiwa tuangalia rais wa daula nusi kunzuwani khaufu wanzu wanatu jo kutuwa mwali wa mwalatu jo kutuwa ngazi jao hasibabu daula ishu bitabiat alhal. طيب ngasina daula muqabil ya hayo karamba daula ya ishuwe daula qawi. Daula qawiya yode ila daula kaungiona zila razivumbua kejo shida ihantize wadhaif al-asasiya daula ikawi wasili serikali wasili tariqa ya khairi sharia daula ikauzi khadamati na service ngazifanywa sio makana ila daula qawi bitabiat alhal. طيب wasna daula ikao daula dhaifa itafa shekli hayo madasi komor wajona ngasina wizara ngasina riasa ngasina mudiria ngasina zezeze muasasa zonsi pia shaudu anzao njia harmaze muasasa zila la shay la tuqaddim wala tuakhiru shay. دولة ضعيف يعني gobo vidi muasasa iliyo sho muasasa ulango fanyondo go hindi hao mustawa wa he daula au muasasa ulango kadinshio plan strategique ngo jo regle mushkila uliyo harmansi hatu la shay chadokana la muasasa ngo josha de wizara kadha shaudu anza waangalie madha tuqaddim harmo mujtama so par ça zero. Fikra asasi harma masala ikaw dori hakisiyo yi. طيب asna daula ikaw ya eshuwe dori hakisibano ikabla zama ngalie Komori miongoni mwa daula ikaw za eshuwe sharaf kabir hasibabu dokana wangalie miji hatu namna iliyo mushi ezo sta sabah dina stekeleza abo harma odiyo ikaw ni mwashindama ihunda maidunga sio tamani kana mrudi mrejemu shimana makalima muhimma jiddan harma masala hiyo daula sisi abo ladhimu hini mji wandu wasa sisi ladhimu utangi wewe ladhimu utangi daula ikao chef wa mji yemuhura hani daula yuto hilo hani rais wa daula harmanti hatu komo. طيب زي خدمات الاساسيه زي سيرفيسي دو مجي كارتمو جيفانيلي ngasinema dhamana mashefu wa mji hodo andu ikaongwa jwambio mji kana leo ngari lalao hao leo kartu lala leo ngari fanja wasina kana daula inji harma ze masaili hizo. Idhan kasi harma daula ikao yo daula ya eshuwe daula ya tafakkuk diana daula ya satsina iko para daula ya tafakkuk yo daula hindi yo ila daula ikao jo parsale jeshi ni amani la taarif ndio dahubi le jeshi ngilo no wana wahera iswa daula ye security ndio no wanzani wara iswa daula mbabaje wizara ndio no wandu wa mji fulani yani yukasam hama wandu watu wao hansio mafunzo hadi amba daula mutafakika keture ngeze hadisi ho jimbi fuai lakini wewe manzani wangu wao mjini hao wa ilahi. طيب so alaikao leo jamanu jumsha weluzi sababu hindi likonji harima daula ya ishu abo sababu zondani abo sababu zobonze sababu zondani narjimlishe ze fikra hizo dokana dokolo okolo ikanga mjuwao mji harmensi ya hatu fanya ndongo zinji utungeza kukana karsoni la usoni janibu ekonomi siasa mikataba na hizo zonsipi yomonsi dokolo yabili de malideri ikaonga muonao ikao malideri ikao winji wa hao wala wandu ikao ma dictature winji wa hao malideri ikao katina hata yani capacité de sa daula malideri ikao hata ikao rendembi huko ajihukumu shawo hukumu wa rajina ghiyab almuhasaba kabati malideri ikao harimensi shazila resources zilo harimensi worenga wajirumili ya wo faida za hao wo shasi faida ya mustawa
wahe daula. Lidhalik miongoni mwa sababu ikawa wandu wasuli harma daula ya eshuwe wakati ikawa sina malideri wa hukumu harma daula ikawa une dictature kabati mhisabu wa aidha wasingo rengaze ze resources zilio harma nsi wa jurumili ya mapesa au hama jina mnekao ngamziwa nao. Tay yabiliti sana dekana mjamu kana suu idarati tanawwu ilio harma mujtama. Leo ngasina ndogozinji, ngasina nzuwani, ngasina wangazija, ngasina wa mwali, wangazinji, ngasina wambajini, ngasina wa maore, ngasina wa mtsamihuli, ngasina wa bambao, ngasina zentizo. Karende nzuwani tena, ngasina wa nzuwani walo mraba dahubini baba ula mtanga, ngasina walo dahubini mironsi, tiji. Yani demiji yonsi pi. Mabavu yayo, renda mwali tena, ngasina walo fomboni, ngasina walo dahubini, ngasina walo eka kutushinda wewe daula wafanya idara heze mujtamaati hizo ni tanawwu hiyo yabonga jumji hari mushkila asasi eka wewe mwanzo jowrenge owandu ikangwa joko ruma hari mwe daula kuturai ye tanawwu hiyo ne namna hiyo abon wajoko nji hari mushkila asasi bitabiat alhal. طيب miongoni mwezi nungo kao tuwaza kene daula ishuwe da ila ekonomi kao yu siwa mbakana al-iqtisadu rai'i fasira wende wakana mimika daula wakati njoa kana mimi nsufanya mbandongo shapa kande na renge empuho duwani nende na tahem saada bonzi ikati saidiwa abamjo hula ikanja saidiwa abamjo fahanza mushkila asasia yu hama iqtisadu rai'i si iqtisadi kao nge fanyao intaj nge produzeo shala dimun renge impo la dimun saidiwa impo nsaidiwa yode mushkila asasi yotongeza kana daula itongeza irende ha daula fashila ndongo nne muhimu ikaungizo ndani zitongeza kana wandu wanje harma daula ya fashila daula ya eshuwe na bongizo harmansi ya hatu do kolo ikausi uzambabanu kana la dimun regle fikira okolo wakansi daula ya Europa Faransa na baadhi za daula za Kiarabu ikawa walisaidiao magonzi na nyama. Yabilide zema lideri ikawa hukumu yensi hatu yararudo kana kabasi idara ya ufanya zila tanawwu wa hatu lu harmo mujtama no ilira kabahanu wazima rashindara ndisa daula hatu harmazla ikhtilaf lonizo kana wa imgazija wa imzuani wa imumali kartushinda uziti ya namna raindisa daula wazima. Yafikira sasa de ekonomi ikau yu'tamid hanamna asasi ukana ladhimurdo nga impo ladhimurdo saidiwa shasisi iqtisadi ikau nga jofanya intaj. طيب basna asbab ikau zobonze sio asbabun kharijia ikau da ila tadakhul Faransa hadiyo unjar me sovereignty ya hatu zisharikati za Faransa izo pia aidan harmaze voti ya bola dimu wake daula ikaunga zota dakhali harmaze voti harima ubadilize system iliyo abola dimu denaria jafanye kudeta au wajiri voti kautiliza halali au sisi wa Komori wasiri fanye kudeta dekera iswa he daula yeka suangalie kana ila afanya ila kudeta he mafumu ya hai walakin ikadwanzari reje harme maana ki akademi ila kudeta bimana kana zetadakhulati kaunga zilobonze zisaidiye wala walondani wa menye ye amani ya hensi tadakhuli wanjia harima ze sha'ni ya hatu sisi dakhili au wanjia harima ze voti wa